Ono što obično ostane kao posledica prazničnih dana je višak kilograma, jer većina nije mogla ni htela da odoli prazničnoj trpezi. Sada nastupa onaj teži deo, kako skinuti praznične kilograme i vratiti fit formu. Hrana je bila bogata kalorijama, jelo se masno, slano, slatko. Retko ko može da odoli svim tim iskušenjima, sprema se hrana koja je izuzetno kalorična, ukusna, ali ne toliko zdrava. Unosimo dosta slatkiša, unosimo dosta alkoholnih pića, jedemo nekad i 4 puta više nego što je to potrebno, odnosno kalorijski unosimo hranu koja je 4 puta kaloričnija. Tako da sve to ima svoje posljedice, pre svega što se tiče naše težine, ali i što se tiče našeg zdravstvenog stanja, odnosno tog osjećaja umora, malaksalosti, bolova u želuci, u stomaku, kada posle novogodišnjih praznika može da dođe i do značajnog poremećaja zdravlja i do bolesti kao što su upale žučne kese i pankreatiti kao najopasnije oboljenja. Ono što treba da uradimo jeste da kada prođu praznici, veoma povedemo računa o tome kako ćemo u buduće da se hranimo. Pored laganije ishrane potrebna je i fizička aktivnost. Pešačenje bi trebalo da bude svakodnevno. Posle praznika ono što treba prvo da uradimo jeste da bez obzira na klimatske uslove povećamo svoju fizičku aktivnost i da svakog dana izađemo iz kuće bar na sat vremena. Osjećat ćemo se bolje, pokušat ćemo da popravimo našu cirkulaciju, da te masnoće koje smo nakupili iz šećere izbacimo iz svog organizma, da očistimo svoje krvne sudove. Što se tiče ishrane, trebalo bi da pređemo na hranu biljnog porekla, uglavnom i na tečniju hranu. Ono što nam uvek nedostaje jeste voda i unos veće količine vode, pogotovo u zimskom periodu kada ne osjećamo toliko žeć. Znači voda sa limunom, čajevi bez šećera su u stvari tečnosti koje treba više da unosimo, a da se manemo alkohola, gaziranih sokova, čak i voćnih sokova. I najbitnije je da se krene na vreme. Što se više čeka, to kasnije postaje sve teže.